Mothweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Babelaelwa ba tshwerwe malebana le tirisodikgoka magareng ga digongwana tse pedi. Mo go tse dingwe, sepodisi se solofetsa tuelo mo patlisisong ya polao ya ga Zanele Nkosi. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Sepodisi se tshwere babelaelwa kwa motsesetoropong wa Ipelegeng kwa Swaziland morago ga go runya ga dikgotlhang tsa tirisodikgoka magareng ga digongwana tse pedi tse di dirisang mainakhutshwe a tshwanang le a maphata a sepodisi. Dikgotlhang tseno di lebisitse kwa go tlhokafaleng ga monna wa dingwaga di le 19. Sebueledi sa sepodisi mo Northwest, Colonel Adel Maybeck o tlhalosa go ya pele. Police members worked through the night and effected 3 arrests in Ipelegeng as follows. The first arrest was for a 30-year-old suspect that is linked with 4 cases, including 2 of assault with the intent to do grievous bodily harm, 1 case of malicious damage to property, and the murder case. And then 2 other suspects, aged 26 and 28, were arrested, both linked with a house robbery. The trio will appear before the Swaziland Magistrate Court on Friday, the 23rd of May. Mo go tse dingwe tsa mono Northwest, sepodisi se solofetsa tuelo e ka fitlhang go R150 go mongwe yo ka fanang ka tshedimosetso e ka lebisang kwa go tshwareng le go sekisiwa ga batho ba ba boleileng Zanele Precious Nkosi wa dingwaga di le 41. Sebueledi sa sepodisi mo Northwest, Colonel Adel Maybeck o tlhalosa ntlha eno. Police offer a reward of up to R150,000 for any information that can lead to the arrest and successful prosecution of the alleged perpetrators in the murder investigation of 41-year-old Zanele Precious Nkosi. Nkosi, who was an attorney, was murdered on Wednesday, the 29th of March of 2023 at about 16:30 in front of a workplace in 167 Klopper Street in Rustenburg. The victim was leaving her workplace in a vehicle, a black Mercedes-Benz, when the incident occurred. She sustained numerous gunshot wounds on her upper body and head. Anyone with information is requested to contact the investigating officer, who is Lieutenant Colonel Patrick Morunwa of the Bojanala Sub-District 2, that is Rustenburg Detectives, on cell phone number 082 772 5991, or the South African Police Service Crime Stop number on 08600 10111. Anonymous tip-offs can also be communicated via the MySaps app from your smartphone. Extortion-related incidents can be reported on the extortion hotline on 080 091 1011. Re di wetsa fa tsa porofense ga jana re tsena mo go tsa bosetšhaba. Ba ditirelo tsa sepodisi sa Aforika Borwa ba ntshitse pegelo ya gore seteišene sa sepodisi sa Kleinvlei se ne sa tlhaselwa ka ditlhobolo pele ga bosigo gare maabane. Batho ba ba sa itseweng ba ne ba thuntsha seteišene ba le mo sejanageng sa pholo, mme ga go a nna le dikgobalo tse di begilweng. Kgang eno e rometswe kwa lefapheng la dipatlisiso tsa bokebekwa DPCI go tsweledisa dipatlisiso. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Mokgatlho wa ditšhaba tse di kopaneng wa re o kgonne go romela dilori di le 90 ka dithuso tsa dijo tse di tlhokagalang kwa Gaza go kgabaganya molelwane wa borwa. Tlamelo eno ke lekanyeditsweng eo UN e ka ile fa e tlhokagala thata morago ga maparego a Iseraele a dibeke di le 11. Dilori tse dingwe di santse di gaeletswe kwa molelwaneng di letetse go fetisiwa. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo.
Bakgweetsi kwa Kimberley kwa Northern Cape ba na le dingongoro malebana le koketsego ya lekgetho la lookwane le le itsisitsweng mo tekanyetsokabong mo go solofetse gore le tla simolola go dira kgwedi e tlang. Seno ke jaaka tona ya matlotlo Enoch Godongwana a tlhagisitse tekanyetsokabo ya ngwaga wa 2025 morago ga maiteko a mabedi a reteletsweng. Tona o kaile fa seno e le ka ntlha ya fa sa oketsa lekgetho la lookwane mo dingwageng tse tharo tse di fetileng. Lekgetho le tla oketsega ka disente di le 16 mo petrol le di le 15 mo dieseleng. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Premier Soccer League e itsisitse go busediwa morago ga moletlo wa ngwaga le ngwaga wa dikabo o kwa tshimologong o ne o rulaganyeditswe go tshwarwa ka Seetebosigo. Phetogo eno e dirwa go ya ka maitlamo a Mamelodi Sundowns mo kgaisanong tse dikgolo tse di tlang tsa boditšhabatšhaba le tsa dikontinente go akaretsa FIFA World Cup ya 2025 le makgaolakgang a CAF Champions League ya 2024 go 2025. Letlhaleleswa le dintlha tse dingwe di tla itsisiwe mo tsamaong ya nako. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Tottenham Hotspur e fentse lega ya UEFA Europa ka go fenya Manchester United ka 1-0 kwa St Mamés Stadium kwa Bilbao maabane. Phenyo eno e ba tlhomamisetsa gore ba tla tsenela UEFA Champions League le fa ba le mo maemong a bo 17 mo Premier League. Gabagare Tottenham e ketekile phenyo ya bo 150 kwa Europe jaaka e le kgaolo e ntshwa mo setlhopheng. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Babelaelwa ba tshwere malebana le tirisodikgoka magareng ga digongwana tse pedi. Mo go tse dingwe, sepodisi se solofetsa tuelo mo patlisisong ya polao ya Khazanele Nkosi. Re diwetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o Tshepile Mokate, Mothweso, sala sentle.